a do 37 sú mieli nábožinu. So. A tu je podal farár Novák. Jozef Novák, hej. Po 37 sme tiež mieli nábožinu. A potom ja niekedy hustejšie přemyslujú. To je so dobiava tá nemská viera posredkovať. A tuto nábožinu je podával jeden vúčer, tu je rekal Martin Niedenführer. A tu sám najskôr z tej nábožiny tiež nevedeli započať vedel a dajú nám čítal stavizne ze 30-letnej vojny Werwolf. A jednoho dňa stejachu na Šulskej, tá nábožina byše na poslednej hodine, jednoho dňa stejachu na Šulskej kotbe cio starší, to byše Radorská kněžna Kolina, bo Cyrila Koleta mać, potom z kameny jen Cylža, jo džokajo ze mnou do Rény nechodila, a naša mać. A te sú svoje dzieci z tej Radone, z tej hodiny vonzali. A w tym wokomiku przyjdzie ten Ebermann, ta nasza radonyska stwa była bezpośrednio przy uczerstwie, tam číslo 5 wtedy miała 19 hinak. Najmniejsza przyjdzie to Ebermann, a tam je došlo jednomu jara w otrym rozestajeniu. Najmniejsza my nie smieli do tej godziny, jak nasi starsi syn nas domy dali. So. A na końcu ta kněžna Kolina, potom, když to ta celé přečelně směje tomu Ebermann bez očí. Heil Hitler, Ebermann! A pomyśl fort.